ene ye social media sama Ngege asanso agene ho ntra ha odense ba komunu bi ade abeto bonte ne de kyerese e ka me akoyese ncheye na bebe no Owusu Bempah kopim kumase a ode nyame adwuma na ode nyame asempa ede kotre ho a e ka me akoyese adwuma ekroso papa eye ne den conscience de o shebia she na wei ene ka me akoyese Maama Ngege aba bonte ne de kyerese ehuro pa de wo huro maame Agradaa papa eyi na wanfa so anso ho wiye ana ode nsemba komunu bi ebeta to yenko na yenko tie Maama Ngege eba me ma woni watiefuo nyina ajo obi ajo so oba hima me chia obi ajo so ade ayesra se Reverend Owusu Bempah beba UK na yanso ya wabe visit ye na wabo adwuma ya try no pa ni okoye okumaso no ebi hamaye nyame afa ne so wabo adwuma yes oza aduma chade no Bible ka se egu ahodo obi anene de nyame de ama no sa na tie e wo Bible mu nti e wo ho obi de ne nyomoto ne de no matter what nipa no send you sitie atuma chade no you can't take it from the person no matter what it's a gift you can't papa de no ye de wo no a gift it is a pesa wo ye te se papa je so koye funa e wo papa ni mu pia no kwa yes and no preach yes and no preach ana de mi preach it is all the Reverend Owusu Bempah chia entie de ya no bi keka na wo chimbe na ena wo be hu mesra ye wo Nyankopon so mie wo bibia lo di Reverend Owusu Bempah achi ani na won hunu nie Apostle Enti hu ye bire bi atwam no na on hunu de Ngege yetimi hu efa papa ne ho this man is down to earth enti be na platform we so da kumase fo a call ye na see viewers omo share ye Apostle Enti ne just name them Manasimo, name all the bloggers almost share viewers share Van Dams Obibiala will throw support. There's a lot of things going on at the moment. Papa no wa bre papa no why amansai a year no fotabraba ebia no or the das bina oka bi jema me as a first daughter of Reverend Owusu Bempah me jina mese anem eja kwesi eda wo bi biala do a we ya kire no o Facebook ene kumase papa da mu nyina mase amen papa da mu nyina mase. Now let me come back to Apostle na wo yi videos bi the videos na wo yi no na areho yi asefim na me no mi anum de ense da nya ye nwanwa papa dabi because kwajotia amankrado Agradaa motia kwatia ame atia se se me no mi anu bi ho ahinti ana maame ne pese wo ye ne o ye no na ye kase watumi ayo yes na maame ne dias wo kase wo bedwo pa dia wo de adwene dada no no de tia krono ajana wana ajana tu botoma dwene no eno de beye amankrado said it yes owie ye wasa ka asem bi wasi Nyankopon nam ne so begu a Christopher animas ye obegu osi wagu a Christopher animas Christianity enye nyame na nam ne so gu a Christopher animas dabi emo Nyankopon expose wondo akasa ne self ama wiase nyina hu se maame no on satrai dabi maame by false prophetic ade no a oye no
Maame wo dia ne nsam ka krono a wabɔ agana 1 ne agana 2 ensam wo ho bone ka e wa Agradaa ho enti de nka wo se wo ye ne se enko betra wa wo kɔ aduro so first na nka me yese na yese me chechere nchene gu ha na me dia yese me kototo spray di sudi frame no ma yese you open the public eye wa brabo dada ne wo ne ma dada wo ye ye no ena ubie enipani but adoma chedie ni gu ahodo yes na sa wo se yanka wo mu adoma chedie ni kuta wo mu nyina ngu fom nanka bra ne be ya nanka mekoni nkate ne slippers kwadu ene tele wat komshi she eniema tantan na menye na dwuma saa yenum mpo yenkwa sorry but yenimu Bible ne da ho yetumi kinkan ye hunu se nyame nyanioma tro ka saa dabi onyame ban ena obi ko tre TV so se koboa nipa number 1 me pesa me wiase nyina hunu se nyame nkasa nkyira Agradaa so oboa nipa dabi nyame nka hwe nyame ma nrobi Paul enfa ntua Peter ka dabi because nyame ne kan se fa de ye Kaiser de koma Kaiser enti ade a uji free Kaiser hono fa koma Kaiser uji sell gold wa fa sell gold koma no fa na de koma no de uji ni sika bi afra no na fa sika ne ma no na nso nyame ani na Agradaa wankasa wonton ukwaje Sara sika ukwaje ohia ni bi sika adi bia kwa omo ohia ni bi so enye ni so mameka strategy bia Ghana for ni bi use nchira wo mo ko Agradaa so ye ko Agradaa ji wo mo 2 million 5 million 3 million no omo gu ho na nya bibia ntia o omo dodo ma amina ji wo mo sika back. That's the perfect way to get back their money. Eti aya no mo ye ma me ne Sēcretš na nka nyame ban ena beka atira wo se nipa so mesi wei na koma so ade nyina ye 2 Ghana cedis wo se nyame se me ma wo 2 Ghana cedis na mo mimi ntie nyame me ma wo 3 Ghana cedis na se wo bu nyame anim kutia wo bu anim tia woni ma de kulote nyame ka se me nipa so mesi 2 Ghana cedis na wajina domre ni maka se nyame ka se me ma wo ketu abi ba mi akasa me de me pe ebia ka ho nyame kasa nkyerɛw agra abusia mama Ngege ana ekotene ne ede ebaye mama ka wasa ha attention TV so subscribe to YouTube page and follow our Facebook, like, comment and also share. I be talking University Foundation friend na woni no entwetwe komo mfanfa wona woni bi agyan kamo browa ene ehusia ehone number no 054 8302985 me da sasa da ne da ohwe attention TV.